Karena nong kata Ipi gus bubu batu penyapu kan basa-basi gis. Tadi nyapu bantuin mama. Kalian udah kamar anak. Kayak nongki nong lihat deh baju gis kak bagus kak karena meli nang jajaun. Biasa aja sih. Gis kamu ini barang uang. Mahal pokok nama di dia teh bisa menikulah batin ngomong mahal. Emang mahal meli nage masih ATM. Gerek beli dia anak tempat PDI. Ya udah nong gak ada respon aja kita nongki di posko perkabutan. Iya entar kita cinta lagi. Bantuin lah. Tapi mau lah nong besingan dengan kakak dan cuma nage. Emangnya pelabuhan. Ya udah sana tungguin di pos aja. Pengen beli baju kos biasa, beli bagus teh, tapi bapak mau kan sebahannya. Ayo, alamun kenan sih, alamun kena cainya. Ini pede amat sih nona. Gus dong, uli pikiran, kiki kealaman. Ya mas jelas, ocai mah. Cerita tuh ke ocai mapan otak berlian. Kosos mang ion encer, Si Giska beli baju bagus, gak kupai teh. aju nong kunon temeli. Bapak nong can uit di kota. Tenang, jangan dipikirkan. Selagi ada ocai mah, beli toko-tokonya. Tokonya. Benernya udah nggak bohong. Kalau aku bohong, gatel. Tangan gatel. Tiap waktu ge ocai mah nggak bohong. Jos tangguan di imah we, kege datang nong ngarang gunawan. Uli racadur. Bohong petotnya. Disebut petot. Betul. Disebut petot. Dak. Yang ditinggalkan, aku mah anak kucing yang tidak diharapkan. Duh, sakit. Goblok. Aya wae iruna maya. Aing baju segala macam. No aing keur lockdown. Dak we aing teh. Ieu gis ka deui nya. Ini penyakit we eta budak. Dari sini aing. Ih. Ngebon sedap ini. Potong jarum. Kemana sih ya? Kudu kitu aing ngomong ka Saria. Tumila kasur. Mahi lah dia nama. Sia cai teu boga masalah ge. Geus ruji teh beung kemudian geus boga masalah. Ai siara ruhai ngomong teh. Cok aing nginjem duit 75. Tadi aing kebeneran. Menang amplop di jalan. Pakai lauk ya cai. Baru nih brother gue CS bos. Ya. Ayo, ilo. Sun sia tuh mainan bager kasih ocai. Orang tadi amplop aing nang manggi di jalan kosong eta. Hai, resep kasih ya. Ayolah, orang ka ditu teruskeun. Jaksun bager kayaknya si Caun. Batu orang ilik lah nya. Anjing, dek ditipu. Keun si Jaksun kapanggih ku aing taduaan. Beak ku aing. Amplop kosong. Duh, aing dengan duit kemana nya jeung beli anak hayam ternakan. Istirahat sejenak heula we aing di dieu lah. Kol gegoleran. Melak duit, hasilna duit. Melak mangga, hasilna mangga. Lasun, kernaon sia? Tegajel aing keur naon? Kager ieu budak. Benci anjing sia. Ya udah. Gelo ieu mah bener gelo. Oh, teh gelo. Alhamdulillah. Aing nanam 1000, tumbuh 2 juta. Elah.
panas amat ya. Wih, ngimpi orang yang tadi aing. Si aing tadi pa ini pelakan. Jadian. Ah, aing beli ayam bulan lain mah. Ayam ya lenggara gede. Terus gede mah yang dijual sih ya, dibelikan baju si enong. Keselop dibelikan. Air di kebun, ada dengan senepin ternak. Ayolah dibantu ku kami. Ya, grup mandesu. Dari ya deui. Lagi omen sia. Tayam siapa abe tuh? Bedul sia. Jom beli pempes. Cai, ayam bisa ganteng amat, Cai. Iyalah, semoga naga ganteng siapa. Coba jalan deh. Oh nya. Aman dia. Jaga kabar. Keren bisnis, oke. Oke. Ya ya Pak. Budak kemana? Malah ngelepasin ayam aing. Sia kadio sia. Kalian lagi ngapain? Selamat. Kenangan film Sunda lucunya. Iya, tarik. Ih, lucunya. Tarik. Lebih jelas ke? Subscribe, ayo subscribe. Nah, channel mana? Cocok Satya Tipku. Jangan lupa subscribe dan like komen. Bunyikan loncengmu. Ding 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 ding. Share oge cai siapa? Oke, mantap. Oke, Jom. Tambah jelas saya mah. Mas Mang Ion. Sige, Kak. Ayo tanah mana? Ayo di kajian, kajian. Kajian. Apa nama kulit? Alhamdulillah. Jaksun dua. Yes. Kabeh tajeng uduna enti. Asa.